wajiblah imsak, menahan diri daripada yang membatalkan fihi di dalamnya Ramadan saja, duna nahwi nazarin wa qadain, tidak seumpama nazar dan qada, in aftara bi ghairi uzrin, jika berbuka ia seseorang dengan tidak ada uzur. Urang yang berbuka puasa tanpa uzur, atau urang yang batal puasa, puasa yang maksud yaitu puasa Ramadan, nyan wajib menahan diri daripada segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Wajib imsak daripada sesuatu yang membatalkan puasa di dalamnya Ramadan itu. Jika gebuka puasa dengan hana uzur, jika gebuka puasa tanpa uzur, nyan wajib imsak atau batal puasa tanpa uzur, ka batal puasa, nyan pun wajib imsak. Wajib imsaknya yaitu khusus bak puasa Ramadan, hana wajib imsak bak puasa nazar dan puasa qada. Urang hana uzur gejib iya yang gepu batal puasa. Hana uzur hana betul apa? Karena ka berat gerah ke kecuali ia gejib nyan ka pubati puasa tanpa uzur, nyan gejib ianya nyan wajib tundra daripada hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa, tabang ke puasa hari. Moya puasa nazar kata pubati tu na wajib imsak, na wajib puasa qada kata pubati na wajib imsak, menahan dirian, na wajib khusus bak puasa Ramadan. Terus tak qada puasa jauh kata pubati ai kata sama jauh ya gembuka kan elok mendahuro ya menjaga lomnya elok mendahuro yang hana gembukaan pubati ya nyan lihat pubati nyan na wajib menahan diri, na wajib ya, jadi khusus bulan Ramadan. Yang terhadar lagi kali upaya liket min maradin daripada sakit, au safarin ataupun perjalanan ti kurung-kurung jarak je 120 kilo dengan safar atau dengan salah, dengan sebab salah. Contoh kaman akala dhanan baka al-laili, seperti siman yang makan iaman hal keadaannya itu yang menyangka akan kekal malam. Gepajuh, gesemajuh, yang gesangka manteng kekal malam. Manteng malam begitu. Ternyata kau raw, ternyata kai tibiak fajar. Nyan puasa ke nyan batal. Nyan
Puakeun wajib hana wajib imsak au bi ghaltin gatah ba bi ghairi uzrin in aftara bi ghairi uzrin au aftara bi ghaltin, ya, dibuka dengan sebab salah. Tabak bagi pahliket sangkaan yang ternyata dudo salah nyen sangkanya hana mu'tabar, hana kira urang gedan gesangka menteng malam dipajuh rebu ternyata puasa agaknya makan agaknya ka lamote itu biar fajar nyan agaknya pun wajib imsak, ya. Idamang di dalam puakeun taban lagi hukum hana uzur urung buka hana uzur. Jadi kesimpulannya orang yang gebuka puasa, orang yang gepebatia puasa tanpa uzur atau batia puasa agaknya dengan sebab salah sangkaan, nyan wajib di hati orang nyan imsak, menahan diri daripada segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Au nasiata bitan niyati, atau tua ia nyaman akan tabitan niat, akan memalamkan niat. Karena menyebab kita puasa nyen wajib tatabit niat. Mana ji put tapu jatuh niat bawa teh malam. Dua gegeniat bawa teh malam. Nyan pun wajib imsak. Hanjik semaju hotel uroi. Teka uro teka di baca ingat ke hana geniat beklam. Nyan urang nyan wajib imsak. Berdosa mi hana gi imsak. Kagak lagi urang puasa ju. Au aftara yauma syaki wa bana min ramadana, atau berbuka ia pada hari syak, pada hari ragu. Wabana dan nyata ianya hari syak daripada Ramadan, yaitu ba'urul hepluh Sya'ban, pompon ke puasa. Karena ragu ke duduk kagak buka, kagak bubati ke puasa ba'al hepluh Sya'ban. Agak berah delikat yang macam apa kan urut syak ini, yaitu urut hepluh Sya'ban. Walaupun kedeh hana gemu pegah-pegah le urang bawa teh malam dengan kalen bulan. Kagak puasa yang ba'al hepluh Sya'ban. Duduk pubati. Ternyata uronya satu Ramadan. Nyan pun bagi orang nyan wajib ge imsak. Pakan wajib imsak nyan li hurmatil wakti, karena ge hormat wate. Karena wate adalah wate berpuasa. Jadi ge hormat wate, jangan makan dan minum. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Alanya karena gepesaban dengan urang yang berpuasa. Lagi urang yang berpuasa igaknya hanjit makan dan minum, imsak menancit urang yang
Gepu batia puasa bunuh tanpa uzur atau batia puasa ganyan dengan sebab salah. Walaisal mumsiku fi saumin syar'iyyin, dan tidak adalah orang yang menahan diri itu di dalam puasa yang dibangsakan kepada syarak. Nya urang yang puakeun yang imsak bunuh nakeun yang urang puasa syar'i hanakeun tetapi gaya puasa logatan secara istilah bahasa gaya gekeun urang yang berpuasa, urang yang tendro daripada makan, tendro daripada minum, tendro daripada sesuatu yang lain, nya menurut bahasa kakeunnya puasa. Tapi nakeun gaya urang yang puasa syar'i, puasa berdasarkan agama, pahala merempa, pahala imsak kan pahala puasa. Lakinahu yusabu alih, akan tetapinya seseorang itu diberi pahalakan akannya seseorang di atasnya imsak. Gebi pahala tendro, pahala hormat wate, kan pahala puasa. Agai urang temayang hormat wate. Hanai hana tanah diikat ke bawah tempat. Wate semayang katro, kena tuis semayang hanai, kena temom hana tanah. Nah wajib semayang tu kan, wajib. Pakan wajib hormat wate, bek kosong wate daripada semayang. Alian pusaban tro ngaurun semayang. Semayang juga kena. Nai angkai tu biar anak gerah, anak puas semayang juga. Kehormat wate. Temom. Kai impuh. Kai balut ini, balut itu betul kan? Anjir kena iya bang anggota semayang tu. Temom. Urang impuh. Nyem tu temom hantah ti. Mesti impuh na bak anggota puakeun bak anggota temom. Ino impuh te temom ka hana ti kenang dana. Kimi sakit tek beda impuh tadi. Ada kada semayang. Tino no, maksud dimpuh no. Ternyata semayang hanjir ti. Karena jarumnya sambungan najis. Entah semayang. Jarum yang culok laurat dia kan sambungan najis. Gimana? Nah, ke ringan dalam arti prenya hana. Selama akai mentengna nya hana pre mah. Cuman nak keringanan. Hae gedang, gedu, hae gedu. Berbaring, hae berbaring, ge lintir. Hae gemumet, ge klep-klep mata. Hae klep-klep mata. Di syarah ngati pahae di syarahnya tanda kamante. Payah putung wudu putus mah. Tanya hai tadeng dalam temayang. Nyan jiat dua, pajan jiat dua.
hana urang man. Atau na urang man tapi lek engko ngen tapung koh na nyan je dua tayohan tedeng tapi na urang man han je dua urang man secara puikeun ya nanu deum tukar relai na urang man ila kengko na peng ngen tapung koh engkoh ji pi engkoh pasaran wajib engkoh ya wate ayat haili tadu haili tadeng nyan dari takbiratul ihram sampai truk masanya deng haili deng dua ya mbak han tadeng wate kanamu wate katuk baca ayat taduk fungkeun sah han sah nyampe telah surah han sah alian urang kesemayang ati kursi karena ide tagalay no lam tim teji nya ladum te ro jumat ladum nate jamaah ya pungkan juga dua nyempuhan je gedang sama sekali nya gedang rubah menyajik gedang musiat wajib dah fiat gedang tapi pungkan laju gedu ada kursi hanam fiat gedang hanjit mana hanjit pu hansah sama ya lagi kita nyo yang tegak-tegak ya tak semayang 5 wate tak 2 nya hansah nya semayang sunat sah alianya urang semayang atas kursi lah nyempui kadang yang gedang tegak hai sujud nya wajib sujud gerku wajib gerku enggak ke gerku juga dengan keduanya nak empong antah maya gaya geduk ada kursi buno karena hai gedang nyampah hai gedangnya 2 macam puhan phungkan han gedang ju han je gedang nyan je kedua gedang fiat je lihat nyan baru hai langsung kedua hanta yang tabo yang kedua gedang ikanyan han je gerku je nyan wajib gerku lagi biasa gesujud je wajib gesujud lagi biasa baik gara-gara hai gedang sagai gesujud gerku ada kursi sujud ada kursi nyampai masalah hamsah maya ya. Nyan berarti saban lagi han itu dah. Atau yang telah tadang dah ada teta dua tu hana jaminan. Ya. Hana jaminan yang keselamatan daripada dua. Yang saban sih berarti hana mungkin dah. Yang kenal ada orang itu main ada kursi ya. Ini kan gedang kan je ya. Mesti ada gerukung je. Yang ada gena gerukung kabeh hayat. Peh gerukung mana? Peh gerukung tu mana?
Tetapi buat pihan. Yang menambah dia. Benar kedua. Nyuruh kuat kai. Gedang nyuruh kuat. Allahu Akbar. Nah, sami Allahu liman hamidah. Gesujud wajib gesujud. Ada kursi ke mana sujud? Pakai lanjut. Pokok ji hono teh gedang nyan hat baha gedang nyai nang gesujud. Yang lain wajib kubut lagi biasa. Nya ke mana hana sah semaya. Nhân gia thế yen ai mana on ge semayang saya gedu ate ge won tu tiji kursi kan ada kalian te tahu ate ge wo sih ro gendro nhân antah semaya angge saban bandingan ji lagi kita nyu yang sehat-sehat nyu tadu tu mai 5 hotel. Nya hantah. Nyen je pegah-pegah kan. Tuna kalau urung duduk dekat kursi yang lihat tapi kupi-kupi tetayang nyedon mesin rukuk je. Hai mia rukuk je. Dang tagai hai. Oh yang wajib rukun. Bila tapi kupi-kupi baik bungai ke. Kan? Yang tak berkah pun ke bungai dah ke. Tadang hai, taduan berbaring. Berbaring oleh baru. Berbaring pihak kagak lintir. Selama nakal hana perit maya. Sampai teruk tingkat tak lalu rukun semayang dengan hati. Mana lalu rukun semayang hatinya? Kalau rukun dia baca doa semayang juga seratai. Mahati Allah habis kul huwa tidak Allahu Akbar yang kan ketingat yang kerku yang menanijak juga latih tu. Oi long trek aku semayang itu kursi kan. Te kurukuk je nak kurukuk berekang gimana? Kada. Wajib kata. Wa nuriba imsakun limaridin syafa, dan disunatkan akan menahan diri bagi orang sakit yang sudah sembuh ia. Orang buka puasa gara sakit. Duduk ka boleh. Hai lauronya boleh. Benar sakit ke buka puasa. Le buka puasa kan boleh ke. Nyan sunat ke imsak ke. Kan wajib. Bahkan kan wajib sebab gak nyan buka karena uzur sakit. Cuma karena kapuleh sunat ke imsak. Nya ke imsak membuat pahala mah nak imsak anak dosa ke. Wa musafirin qadama asna an-nahar, dan bagi orang musafir yang tiba ke tempat ia pada pertengahan hari. Muftiran hal keadaannya musafir itu yang berbuka. Ya, tidak orang gewoi Banda Aceh hana puasa. Truk kono kampung yang mana jika damai katru kawasan katru mahal iqamah. Truk kono kampung poh 2 nyan sunat si imsak ya.
Berarti watak katuk orang kampung nyan baik le makan minum nyan sunat. Mesti makan minum hana dosa ke, cuma hana fala. Sebab nyan gebuka karena uzur yaitu safar. Wahaidin taharat asnahu dai sunatkan akan imsak bagi perempuan yang berhaid, taharat yang suci ianya urang yang mehe pada pertengahan hari. Putuh he posiplo rau. La le mana-mana. Ya. Nyan sunat imsak. Hana wajib. Sebab gak nyan hana puasanya dengan sebab uzur. Orang yang mehe gelarang berpuasa. Sunat getendro. Tang urung mehe bagdanya urung tabangge urung puasa ti. Ana jeje iya tha. Yang mesti makan minum urung mehe yang je. Urung menifas. Hana wajib imsak. Paling-paling yang kehormat urung puasa. Baik kita maju ikut urung puasa. Nyan sunat teman lam takit urung takit yang sembuh 5 riadin syafa'an sunat ke imsak. Ka jadi sunat imsak bagi orang sakit yang kapulih, bagi orang musafir yang truk gampung ganyan pada pertengahan urau, dan bagi orang muhid yang suci juga pada pertengahan urau. Urang menifah, ganyan urang bungo. Jauh ka pulih pungo nyan sunat ke imsak. Kafe kita mengislam sunat imsak. Anak mian balik bak tengah huro sunat imsak. Balik anak mian poh peut. Kiban balik poh peut. Angge bak poh peut nyan ji yang truk umum. Yang dari poh peut sampai luk mata urau sunat imsak. Ini dalam buah walhasilu bari kelher miyu dalam walhasilu yu'khadhu min kalamihi qa'idatani wa huma anna kullaman jazalahul iftaru ma'a ilmihi bihaqiqatil yaumi la yalzamuhul imsaku bal yusannu wa kullu man la yajuzu lahu ma'a dzalika yalzamuhul imsaku. Dan bermula kesimpulan dipahamkan daripada kalamnya saneh diambilkan dan bermula kesimpulan itu diambilkan daripada kalamnya saneh akan dua buah kaidah. Dan bermula kerana dua buah kaedah itu bahawa sungguh tiap-tiap siman yang boleh bernyaman oleh berbuka beserta tahunya siman dengan hakikat hari niscaya tidak lazim akan nyaman oleh menahan diri bal yusanu akan tetapi disunatkan akan dianya menahan diri. Kaedah yang kedua wa kulluman dan bermula tiap-tiap siman yang tidak boleh ianya berbuka baginya siman beserta demikian
Demikian tahu dengan hakikat hari. Nisya lazim akan dianyatiman oleh imsak. Orang-orang yang jid, yang gidil agama untuk berbuka, gepukeun jid ge berbuka beserta gedepu hakikat urau. Gedepu apa uraunya urau Ramadan. Ya. Nyan jid bagi orang nyan hana lazim imsak tapi sunat. Atau bahasa yang tu kita kentuk tamai lagi dia. Orang-orang yang geizin untuk berbuka puasa nyan hana wajib geimsak akan tetapi sunat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang hanjit bagi ganyan gebuka puasa lazim imsak. Menyajit buka, jit hana puasa ganyan, nyan hana lazim imsak, sunat kan. Tapi hanjit gebuka, nyan lazim imsak. Kajinya ni. Wallahu a'lam bishawab ilal mati wal mat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.